میگویند که در محور اساسی زندگی انسان ها عائله قرار دارد. اگر عائله آرام نیست، در آنجا خشونت و زورآوری و رنج وجود دارد، پس این تاثیر عمیق به اعضایان عائله خواهند رساند و حتی به جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود. درود دوستان عزیز، در برنامه نوبتی دور همراه کارشناسان موضوع خشونت عائلوی را بررسی خواهیم کرد و راه‌های سر زدن و پیشگیری آن را با کارشناسان بررسی خواهیم نمود. دوستان عزیز، در آغاز برنامه اول یک نوار را پیشنهاد میکنیم، بعدتر صحبت را ادامه خواهیم داد. مرحمت. ما 4 ساله بودم، خواهرم 2 ساله، 2 دخترچه بودیم. پدر و مادرم از هم دیگر جدا شد. مادرم از خونه‌مان رفتن زمستان بودن. همین خیلی بی‌درک 2 ماه بی‌درک گشتند. بعد از 2 ماه آمده لباسش را گرفت و دیگه برنگشت به شهر مسکو رفتن. زمستان پدرم در خانه نیما و بیمار می شود، نمیدونم چی کار کنم. من خودم خرد بودم آخر با یک کودک خرد دیگر در نزد من. گوشت درد می شود، دندانش درد می کند و زمستان من نمیدونم چیکار کنم. های خواهر جان حاضر ایستا طاقت کن، سحر دادن میبیه، سحر دادن میبیه. شب دراز گریه میکرد. من اوقاتی هم 2 دختر همی خورد در خانه طاقت دادم. همی خیلی خانه نمی آمدن، وقتش خیلی سمی نمی استادن در جای کارشون و ما بسیار اهمیت نمی دادن. نمیدونم کار برای چی میکردن، ولی ما از پدرم یعنی یکون چیز نمی دیدیم. همین خیلی نامشان بود که در کار بودن. 8 ساله شدن بعد پدرم مرا به صنف 1 داد. من مکتب رفتن نمیخواستم، فقط هم وقتی به بیرون رفتم آخر نگاه میکردم دخترچه در دست مادرشان به مکتب میرفتن. وقتی 1 سپتامبر شده هم ما نگاه میکنم پدر و مادرش قطعی، ما یگان نه پدر نه مادر، حجت هایم در دست به مکتب به صنف 1 رفتم. یگان کس در صنف قبول نمیکنم، وسایل نداری، گفته یگان کلانتر نداریم. هم یک کنج در ایستادم. بعد یک معلمه ها ما را نامبر کرد، این صنف ای نامی ما را نمیگیرند. ما اونجا ایستادم سر میخوام. یک مجموعه آمدن گفت تو نمیره داری؟ گفت معلمه ما را قبول نکردن و گفت کنی پدر کنی مادر. گفتم یگان کس نامد، امیره در دستم دادن روان کردن و گرفتن دستین ساندر آوردن. خانواده یگان تاش نگاه نمیکرد، سر نمیشست. روبر صنف هم میبرد، هر هفته سر ما در خانهش میشست، لباسم رو میشست، با خانه می آوردن. خب ما داستانی یک جبردیده را شنیدیم که وقتی که پدر و مادرش با هم دعوا میکنند و مادرش مورد خشونت قرار میگیرد و عائله آنها پاش میخورد، همین طور این خشونت با این مثلا فرزندشان میگذارد که همین طور در داستانش را علاقه ما شنیدیم که چقدر با عذابها مثلا به وی رسیدند. و سراول من میخواستم یک سوال عمومی دهم. خشونت چیست؟ میتوانید این مفهوم را برای ما شرح دهید؟ دارای خصوصیت‌های جسمانی، شهوانی، روحانی در دایره مناسبت عضو یک عائله با عضو دیگر عائله به وقوع می‌آید یا که به وجود می‌آید. زورآوری در عائله به 4 نمود تقسیم می‌گردد که آن هم باشد زورآوری جسمانی، زورآوری روحانی، زورآوری شهوانی و زورآوری اقتصادی. در قانون جمهوری تاجیکستان آمده است 4 نمود زورآوری و یکی از نمودهای زورآوری روانی دیده می شود. این زورآوری روانی در همه نمودهای زورآوری دیده می شود. نمود زورآوری که در اینجا شد یا اینکه خشونت عائلوی که در اینجا ظاهر دیده ایم، عیناً بی‌اعتنایی پدر و مادر نسبت فرزند. می توانیم بگوییم که هم خشونت اقتصادی بود، بله، هم روانی بود. بای مادر بیهوده بی‌درک یک باره لباسهاش رو آماده گرفته نمی رود. به چه خاطر مادر انتخاب کرده است؟ برای که او خود را در این عائله ناراحت حس کرده است. او را رنج دادن، از او شکنجه دادن، از جانب شوهر او بسیار اذیت کشید و او مجبور شد که حتی 2 فرزند نابالغ خود را پرتافته رود. البته این نادرست است. می بایست او به یگان مرکزهای بحرانی مراجعت میکرد، به شعبه های کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه های شهر و ناحیه هایی که او در آنجا زندگانی میکرد او باید مراجعت میکرد. البته به او
барои баҳси анамин оилавияш барои раҳоӣ ёфтан аз ҳамин мушкилот ёрӣ бевоситаи амалӣ расонида мешуд. хуб вақте ки як нафар мавриди хушунат қарор мегирад бояд чӣ кор кунад, ба ки муроҷиат кунад ва ба он чӣ гуна кӯмакҳои ҳуқуқӣ равонӣ расонида мешавад? мо инҷа рӯ меорем ба ҷомеаи шаҳрвандӣ. ҳамон ҳамсояҳое ки гирду атрофи ҳамин духтарчаҳо буданд чӣ кор карданд? оё дарак наёфтанд аз ҳолу аҳволи ин духтарчаҳо? падари онҳо кати гуфтугӯ накарданд ва сабаби фирор кардани модари ин духтарбачаҳоро нагуфтанд. ва баъдан ман фикр мекунам ки вай худаш ки хеле хурд буд, вай фаҳмиши ба куҷо муроҷиат карданро наметавонист, намедонист. дар ин ҷо ана ҳамон масъулино киё буданд? бояд ҳамон ҳамсояҳо ё хештаборони наздик буданд ки бояд ба комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак муроҷиат мекарданд. воқеан бубинед ки масалан ҳамин рӯз ҳамин гуна хушунатҳо дар ҷомеаи мо зиёд рух медиҳад ва мо бехабар мемонем. далелаш ҳамин аст ки муроҷиат намекунанд ё ки намедонанд ба куҷо муроҷиат кунанд ё ин ки масалан метарсанд. ва дирӯз дар нишасти матбуотие ки дар ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон шуд, унҷо низ иброз доштанд ки масалан шумораи он нафароне ки муроҷиат мекунанд хеле кам аст, вале хушунатҳо зиёдтар аст. хуб ман мехоҳам далелҳои муроҷиат накардани мардум ба ҳамин гуна марказҳоро бифаҳмем ки чаро онҳо муроҷиат намекунанд, бовар надоранд. амнияти худаша мекобад, амнияти кӯдакоша мекобад, мехоҳад ки дар ҳама оила амният бошад. ва баъдан ки ба ин муроҷиат намекунад, яъне ки аз ин ҳолати вай аллакай мебинад зӯровар ки ин чӣ кор карда истодааст, ҳамон ба ягон ҷо муроҷиат намекунад ё ин ки чӣ гӯям дорои хусусияти муроҷиат кардан надорад, шикоят намекунад ва фаҳмиши ҳаминро надорад, ё фаҳмиши ҳаминро надорад, ё худаша чӣ гӯям қобилияти сус шудан мегирад. ҳамин хел марҳилаи дуюм ба тақсим марҳилаи дуюм ба мегузарад. марҳилаи дуюм хело шиддатнок аст. ба кадом хотир ки дар он ҷо аллакай зӯровар чи аст, худаша бисёр зӯр мегирад, аллакай вай боқудрат аст, ваяш иқтидораш зиёд шудааст. ва дар он ҷо аллакай лату кӯб задан ҳаминро чӣ кор мекунад? пеша мекунад ки дар ин ҷо аллакай марҳилаи дуюм шиддатнокӣ аст ва дар ин ҷо доду фарёд аст, задан ҳаст, лату кӯб кардан ҳаст ва дигар чизҳо ҳаст. ва дар ҳамин гуна мавридҳо ба шумо муроҷиат мекунанд вақте ки масалан аллакай кор аз кор мегузарад, як нафарро аллакай масалан лату кӯб мекунанд ё ин ки масалан ҷароҳат мебардорад, баъд кор ба мақомот мерасад. дар як ҳолат ҳатто вақте ки ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ меравад, ино корбарӣ мекунанд ё мехостам бифаҳмам ки чӣ гуна меравад. ҳозир як дақиқа онҳо рус мекунанд ё мегӯянд аф дидан ҷои сиёҳи лату капута хоҳиши ба ташхис тиббӣ гузаштан надоштан. хай албатта вақте ки пинҳон мекунад, худи занҳо худи ҷабрдида пинҳон мекунад. ба кадом хотир ки масалан вай аллакай чӣ кор кард? аз таҳдидҳо метарсад ва ё ба таҳдид карда мешавад баъзан вақт. аз рӯи ҳисоботҳои омории кормандони мақомоти корҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳи соли 2023 ба миқдори 1772 азу шикояти шаҳрвандон оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ин масъалаи мазкур қабул гардидааст ки аз дар ин нисбати 1485 мард буда 287 нафари он нисбати занҳо мебошад. бештар бо муносибати хуб шаҳрвандонро қабул намуда, чӣ ҷиҳати ёрии тиббӣ бошад, чӣ ҷиҳати ёрии роҳонӣ бошад, даъват мекунем, бо шаҳрвандон суҳбат мекунем ва сабабҳои асосии содир шудани кадом намуд зӯроварӣ дар оиларо сараввал мо муайян мекунем. баъд баъд аз ин корбарӣ мекунем. чунки ки ба ҳамагон маълум аст, ҳамчун дигар мақомотҳои дигар вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамчин субъекти асосии иҷрокунандаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ба шумор меравад ва аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ сари вақт ба зӯровар амрномаи муҳофизатӣ дода мешавад ки муҳлати он ба 15 рӯз дода мешавад ва зери назорати корманди мақомоти корҳои дохилӣ гирифта мешавад. назорат чӣ гуна аст? ҳар хонааш мераванд, чӣ кор мекунанд? корбарӣ мешавад ва агар дар муддати 15 рӯз зимни корбарӣ намуданд, фаҳмонидан, кормандони бо таҷрибаи равониро даъват карданд ки равоншиносонро фаҳмонидан, дар ин ҷо даъват мешаванд ҳамоми субъектҳо ки корбарӣ мекунанд,
агар ки ягон натиҷаи назар аст ки набахшид бо розигии прокурор ноҳияи шаҳр дароз карда мешавад 15 рӯзи дигар ин амрномаи муҳофизати муҳлаташ ва агар дар ҳамин байн натиҷа дод яъне корбарӣ ба ҳамин анҷом меёбад не ки агар ки натиҷаи дилхоҳбадаст ки оварда нашуд мутобиқи талаботи моддаи 93 прими 2 яъне иҷро нагардидани талаботҳои амрномаи муҳофизатӣ ҳуқуқвайронкунанда нисбаташ парвандаи маъмурӣ оғоз карда шуда ба мақомоти судӣ барои баррасӣ пешниҳод карда мешавад ки ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад ҳуқуқвайронкунанда кашида мешавад. ба мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон низ вобаста ба зӯроварӣ дар оила муроҷиатҳо ҳастанд ва мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бо дигар вазорати идора аз ҷумла вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи корбозанон ки масъули иҷрои қонуни мазкур мебошанд ҳамкорӣ дорад. пурра бояд ки аз ҷониби нозирони пешгирии зӯроварӣ дар оила ҳодисаи мазкур назорат карда мешавад ва аз натиҷаи он ба маҳкумоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон нозири пешгирӣ маълумот ирсол менамояд. ҳаст ҳолатҳое ки аз ҷониби як нафари оила дигар аъзои оиларо мисол зӯроварӣ карда шудааст. масалан як падари хонадон метавонад ки кулли ҳамаи оиларо мавриди хушунат қарор диҳад. ё ки як писари оила метавонад ки падару модару акаву хоҳару дигаронро зери зӯроварӣ қарор диҳад. ин ҳолатҳо буд. мо аз ҷониби кормандони мо санҷиши ариза дар ҷояш гузаронида шуд ки аз ҷониби як нафар аъзои оила писар модару дигар аъзои оила зери латҳукуб қарор гирифтанд ва ҷиҳати ҳодисаи мазкур бо кормандони мақомоти шӯъбаи корҳои дохила ин масъала баррасӣ карда шуд. дар ҳақиқат бештари ҷабдидагон аз ҷониби хуштоман ё аз ҷониби хоҳари шавҳарашон шикоят мекунанд ё худи келин ба хуштоман ҳаст муроҷиатҳо ҳастанд ва лекин бештари ҳаминҳо келинҳо аз хуштоманҳояшон шикоят мекунанд. ба кадом хотире ки ҳамин таъсиррасонӣ аз ҷониби хуштоманҳо зиёд ҳастанд. вақте ки хуштоманҳо ба ҳуқуқҳои масалан озодии онҳо ба озодии онҳо халал мерасонанд, ба ҳуқуқҳои онҳо масалан ман мекунанд, мегӯянд ки ба хонаи падару модарат масалан ман аст тез тез рафтанат, ё ин ки вақте ки онҳо бо иҷозат пурсида мераванд мегӯянд ки агар ки рафтӣ бар намегардӣ. ва сарчашмаҳо чӣ хеле ки гуфтам аз ҳамин гуна муноқишаҳо нофаҳмиҳо сар мезананд ва хушунат аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад. бале баъдан чӣ хел гӯям вақте ки арӯсро мебиёранд вай донишҷӯ аст, аввал ваъда медиҳанд пеш аз арӯса ба хона овардан ки мусоидат мекунанд, таҳсилашро идома медиҳад, мусоидат мекунем ва баъдан ки ба хона овардан ман мекунанд. ҳамин масалан иҷозат надодан ки ба таҳсилаш идома диҳад ин хушунат ҳисоб мешавад? бале поймол кардани ҳуқуқи вай ҳаст, ҳуқуқи озодӣ аст ва дар ин ҷо намоянда оид ба ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсоншитагӣ ҳастанд аз рӯи эъломияи ҳуқуқи башар масалан ҳама ҷинсият баробаранд. дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон низ омадааст, дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ки ҳама инсонҳо ба таҳсил кардан, ба амният, ба хондан, ба саломатӣ, ба табобат кардан, ба сухан кардан чӣ ҳастанд? Озод ҳастанд, ҳуқуқҳои баробар доранд. вале мутаассифона инҳо аллакай сар мезанад, ҳуқуқи вай арӯсро чикор кардан? поймол кардан намонданд ва арӯс ба хотири зиндагӣ чӣ мешавад? сабр мекунад. аз ҳамин хотир муноқишаҳо сар мезананд ва байни келину хуштоман чӣ мешавад? якдигар нофаҳмӣ ҳаст ва муҳаббате яке доштанд мобайн канда мешавад, ҳамон риштаи муҳаббати байни келину хуштоман канда мешавад ва хуштоман кӯшиш мекунад ки писари худро чикор кунад? ба ҷониби арӯсаш равона кунад. мо кӯшиш мекунем он тарафи ҳодисаро ҳам файрод кунем, яъне он сабабгори ҳамин хушунатро ҳам даъват кунем. меоянд
албатта ва даъват мекунем ва агар чӣ тавре ки саркашӣ кардан наомадан саркашӣ кардан мо кӯшиш мекунем ки ба тариқи телефон сухан кунем ва танҳо бо розигии хаттии онҳо мо аллакай ин масъаларо баррасӣ мекунем. агар масалан ба суҳбат телефонӣ ҳам розӣ нашудан розӣ бо ки ҳамкорӣ мекунед? розӣ нашудан мо ҳастанд дар ҳар як назди шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии ноҳияҳои чор ноҳия ба мо утоқҳои назоратӣ ва зӯроварӣ нозирони зӯроварӣ дар минтақавӣ ҳастанд, зӯроварӣ оид ба оила, мо ба онҳо равона месозем. хуб бибинед масалан баъзе ҷабридоҳ ҳастанд ки меоянд ба шумо шикоят мекунанд, мушкили худро баён мекунанд, вале намехоҳанд ки аз болои он нафаре ки ба он кас масалан хушунатро раво дидааст ба мақомоти қудратӣ шикоят баред. дар ин ҳолатҳо чӣ кор мекунед? Пинҳон мемонед? бале на ҳама вақт мо метавонем ба шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ равона созем. Мо метавонем худамо дар ҳамон ҷо, дар ҳамон худи марказ, агар ду тарафро мо гӯш кунем, мо конференсияҳои оилавӣ доир мекунем ва дар вақти ин кори якрӯза нест, ин кори дурудароз аст, кори бисёр ҳам пуртоқат аст. вақте ки зан модар бо як дард ба назди мо меояд, мо онро аз аввал то ба охир гӯш карданамо дар кор ва бо мо ҳуқуқи насиҳат кардан, ӯро фикрашро дигар кардан надорем. мо танҳо роҳҳои раҳоӣ ёфтан аз ҳамин зӯровариро пешниҳод мекунем ва ӯ худаш инро интихоб мекунад. қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи зӯроварӣ дар оила таҳти рақами 954 аз 19 марти соли 2013 қабул карда шудааст ва аз 4 боб 25 модда иборат мебошад. чӣ хеле коршиносон дар ин ҷо гуфта гузаштанд, бисёр вақте ки зӯроварӣ дар оила мешавад, омада ба ҳамин мақомотҳои корҳои дохилӣ шикоят намекунанд. сабабаш дар он мебошад ки ва ё фикр мекунад вақти онҳо ба мақомоти корҳои дохилӣ муроҷиат ва арза шикоятӣ менависонанд, оилаи онҳо барҳам мехӯрад. вале ин тавр нест, чунки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳаракат мекунанд ки ин оилаҳое ки зӯроварӣ дар оила шудааст, сари вақт онҳоро арзоршона дида баромада онҳоро уштӣ кунонанд ва бо як барои зиндагии худшон равона бисозанд. ҳаст ҳодисаҳое ки дар он ҷо аллакай муносибатҳо беҳад тунду вай шуданд, тез ҳастанд ва аллакай барқарор кардани ҳамин оила бисёр ҳам мушкил аст. яъне ин муносибатҳоро солим гардондан, чунки ҷабрдида бисёр азият кашидааст, ӯ зери лату кӯб мондааст, ӯро аз ҳад солҳои баъд зӯроварӣ ин барои чӣ мо хушунати оила мегӯем ё зӯроварӣ дар оила мегӯем, ин он маъное надорад ки як маротиба ё ду маротиба онҳо ҷанҷол кардану онҳо аллакай муроҷиат карданд. солҳои дароз ин хушунат решаи дароз дорад ва решаи он хеле ҳам дуру дароз аст ва онро мо бояд бо мутахассисон, бо коршиносон кор бурда барои бартараф сохтани ҳамин гуна зуҳурот мо бояд бисёр андешаҳо кунем. лекин зӯровар ҳамеша гумон мекунад ки ӯ зӯр аст ва зери назорат мегирад тамоми аъзои оилаи худро. вақте ки ӯ дар яъне як нафарро агар ӯ азият диҳад, бештар дар ин ҷо гуфтанд ки дар ҳақиқат модарон дар зери хушунат мешаванд, зан модар. вақте ки ӯ зери хушунат мешавад, албатта таъсири яъне рӯҳу равони ҳамон модаре ки ӯ ҳамеша зери ғамгин аст ва ӯ ҳамеша нороҳат аст, дилбастагӣ дар ҳамин зиндагӣ надорад, ӯ аллакай бо фарзандонаш кор кардан наметавонад. бале ва ӯ рӯ афтодааст, бале ӯ рӯ афтодааст ва ҳамеша ва ӯ наметавонад ҳамон худро нағз ҳис кунад, яъне фазои мӯътадил дар худи оила барҳам мехӯрад ва бинобар ҳамин таъсири анамин зӯровар ба тамоми аъзои оила расонида мешавад. ба кумитаи кор бо занон ва оила оиди зӯроварӣ бо телефони боварӣ ки дар он ҷо фаъолият мекунад, рақами телефони боварӣ маркази мо 1313 мебошад ки тариқи 24 соат фаъолият мекунад ин рақам ва дар он ҳам ҳуқуқшинос ва равоншинос фаъолият менамоянд ки масъалаҳои ҳуқуқӣ ва равониро дида мебароянд. боз мо рӯбарӯ, яъне ки ҷабрдидаҳоро рӯбарӯ
یعنی که دعوت میکنیم با اونها صحبت میگذرونیم. چطوری که معلم اظهار نمودن ما یک طرفی مسئله رو نمیبینیم، باز ما میبینیم اون چخیل که گفتن زورآور، یعنی که اگریسور رو دعوت میکنیم در کمیته کار با زنان. در ما باز یک اتاقی هست که اتاق علاهیده که با همون تنها زورآور روانشناسان کار میکنن و باز ما کنفرانسیه های اویلوی میگذرانیم که اویله ها پاش نخورن. اویله ها رو تا حد اول و برقرار نمودن ما چقدر کوشش ها میکنیم. حقوق های آنها رو پایمال نکردن، حقوق های آنها رو فهماندهی میکنیم، حالت روحی آنها رو میبرداریم، کاربری مینماییم که این در یک یا دو روز این امکان ناپذیر است. ما در هفته ها با این اویله ها سر و کار میگیریم و میشد حالت هایی که ما با این نویل میشیم که اویله ها باز یک جایه میشوند، اویله ها باز اگر که امکان باشد باز زندگی خود را دوام میدهند، ولی تحت نظارت گرفته میشوند. چگونه نظارت میکنید؟ نظارت ما از بخش هایی که در ناحیه و شهرها بخش کار با زنان داریم، آنها یک رفته آنها رو اویله رو نظارت میکنن، با تلفن مراجعت میکنیم، با همسایه هاشون چی دارن؟ با همسایه ها هم صحبت میشویم، با رئیس محله آنجا، با ناظر منطقوی که تست اونها رو خبر میگیرد. ما همه اینها رو در نظر گرفته اویله رو تحت نظارت میگیریم. میخواستم همین رو بفهمم که چرا مراجعت ها کمه؟ چرا مردم مراجعت نمیکنن؟ با خبر نبودن از حقوق خود اول، بعد ندونستنی مثلا با کجا مراجعت کردن. عادت شده است که اگر در یک اویله مثلا خشونت شده استفاده باشد، جنگ اویلوی، راهگذر یا که همسایه با او کاردار نمیشود. برای باز هم مثلا ساده تر کردن همین، برای برطرف کردن خشونت اویلوی شما چه پیشنهاد و نظرها دارید؟ یک مرحله سومی هست که نگفته در اینجا مطرح نگردید، نگفته موند. این مرحله سوم است که همون زورآور وقتی که الکه زد لتو کوب کرد، دفعه همین مرحله سوم خیلی مهربان میشود. میبید از همسرش از جبده بخشش میپرسد، تحفه ها تقدیم میکند، باوری میکناند که مثلا دیگر این کار نمیشود. خیلی مهربان به اعضای اویله، به فرزندانش، به همون همسری که جبر کرده است یا به همون جبر دیده میکند و جبر دیده باور میکند که این چی شد دیگر به پایان رسید. حالا که این گونه نیست، باید در اینجا تمام مسئولین، تمام مقامات هایی که امروز در تطبیق قانون پیشگیری زورآوری در خانه هستند باید سری مسئله ها کار کنند. با کدام خاطر که ما توانیم از همون نقطه اول چگونه که در همون خانه لکه زورآوری پیدا شده است یا خشونت، این رو به نظر گیریم، زیرا که عاقبت های خوب ندارد. ببینید عاقبت آن به چه آورده میرساند. ما اولا در اینجا یک نمایش رو دیدیم، بیشتر کی جبر میبیند؟ کودکان در اینجا جبر میبینند. کودکان به آن خاطر جبر میبینند الکه تعلیم آنها دور میشود، از تعلیم دور میمونند، یا اینکه دشوار تربیت میگردند، یا اینکه خودشان وقتی که بی‌راه میشوند، وقتی که الکه بالغ میشوند خودشان چی همون رفتاری زورآوری خصوصیت پدرشان که خیلی قهرمان بود اون رو به خودشان میگیرند. البته عاقبت ها خیلی زیاد هستند، عاقبت های منفی که همین زورآوری یا خشونت در خانواده است. چه پیشنهاد دارید برای برطرف کردن؟ همین پیشنهاد دارم که امروز ما باید نسبت همون زورآورا بیشتر کار کنیم، یعنی بی‌طرف نباشیم. آن وزارت و کمیته هایی که مسئول هستند در تطبیق همین قانونی پیشگیری زورآوری در خانه و برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در خانه هست، ما باید صادقانه، صافدلانه وظیفه و مسئولیت خود را به انجام برسانیم. خیلی که پیشوای معظم ملت برای برطرف کردن همین زورآوری در اویله قانون جمهوری تاجیکستان را به امضا رسانیدن و هر لحظه برای نقشه عملی آن زیر تحت نظارت خودشان قرار دادن. یگانه با جبردیدگان زورآوری در اویله که از طرف اعضای دیگر اویله رخ میدهند، یگانه خواهش میکنم که در وزارت کارهای داخلی شب و روز تلفن های رقم 2212121 و 1919 مدد کار فعالیت میکنند که شبانه روزی بوده شما میتوانید در روی دوردست هم باشید یا نایه های دوردست یا که دیه های دوردست میتوانید استفاده برید که این طریق رایگان است و سر وقت به شما
кӯмак ва ёрӣ аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ расонида мешавад. донистани ҳуқуқҳои худ бояд ки аз мактаб оғоз карда шавад ки хонандагон аз синфҳои ибтидоӣ аллакай ба ҳуқуқҳои худашон огоҳ бошанд ки чӣ ҳуқуқҳо доранд ва дар оянда дар вақти оила барпокуниву ба зиндагии мустақилона рафтан он ҳуқуқҳое ки дар мактабу дар донишгоҳҳо аллакай омӯхтанд ба онҳо кӯмак расонад ва ҷомеа бояд ки барои пешгирӣ намудани ин пешгирии зӯроварӣ дар оила бояд ки ҳамкории худро бо мақомотҳои давлатӣ аз ҷумла вазорати корҳои дохилӣ ваколадору кумитаи бо кор бо занҳо ва дигар вазорату идораҳое ки дар ин самт фаъолият мекунанд бояд ки ҳамкорӣ кунанд. зӯроварӣ ин он нест ки онро хомӯш ист, онро албатта бояд гуфт ва хомӯш истода онро тоқат кардан ва пинҳон кардан лозим нест. ҳаминро мо дар замири дили фарзандони худ бояд тарбия кунем, аз кӯдакӣ ҷуръат пайдо кунем ба духтарони мо, писарони мо донанд ки нисбати онҳо, поймол кардани ҳуқуқҳои онҳо ё ки зӯроварӣ содир намудани нисбати онҳо ин ғайриқонунӣ аст ва онҳо метавонанд худро ҳимоя сохт, ҳимоя кунад. вақте ки шахс худаш худро ҳимоя карда тавонад ва нотарсии худро ба зӯровар нишон диҳад, ин зӯровар наметавонад зӯроварии худро давом диҳад. пеш аз оне ки навҷавонон аризаи барои бунёди оила ба сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ пешниҳод мекунанд, дар ҳамон ҷо як утоқе бошад ки аз ҳуқуқҳои онҳоро баъд аз оила барпо кардан аз ҳуқуқҳои онҳо бархурдор шуданашон фаҳмондадиҳӣ диҳанд. хуб мешуд агар занҳое ки гирифтори зӯроварӣ мешаванд ё дучори зӯроварӣ дар оила, хушунати оилавӣ мешаванд, онҳо метавонанд ба муассисаи давлатии маркази худшиносии бонувон дар шаҳри душанбе ки он ягона марказе мебошад ки бевосита ба бартараф сохтани ҳама гуна зӯроварӣ кору фаъолиятро пеш мебарад, муроҷиат кунанд. дар марказ ҳуқуқшинос, адвокат, равоншиносон, мутахассисон, духтур кору фаъолият мекунанд ва ҳамеша омода ҳастанд ки ба ҳар як ҷабрдида ҳама тарафа ёрии ҳуқуқӣ, равонӣ, иҷтимоӣ ва тиббиро пешниҳод кунанд ва ҳамаи ин хизматрасиное ки аз ҷониби марказ пешниҳод карда мешавад, ҳамаи ин ройгон аст. ташаккур. хаста бошед. умедворем ки ин барнома барои бинанда низ писанд омад ва аз ин барнома маълумотҳои муфид гирифтанд. дӯстони азиз, ҳамин ҷо ба интиҳои барномаи имрӯзаи давр ҳастем. ҳадафи мо аз пешниҳоди ин гуна барнома ин аст ки ҳамин гуна масъалаҳоро ба ҷомеа бирасонем ва роҳи ҳалли онро дарёбем. боқӣ сарбаланду фирӯз бошед. то дидори дигар, хайр.